Setong geding sang posangan deka Bapak Apel Mansuri. Selamat pagi terus, selamat biar sagi. Biar. Duh, mun mekeretin ajeng apa-apa na ajunan jeng. Katengal ajunan kada jekalau akati beda seesare pon apa ajunan seka posang jeng. Mbak na tawang bang. Engki Kada jel kalau sengkok kabar katemor tadi lain saya sari pese. aduh, mana bisa soal obeng jeng. Ampun cek ketika dinto, sepenting usaha api nasar ajunan jeng. Mbak iya ben kan ngocak posang kan tak posang kasapa posang pese ngo. Oh, mana bi puasa ngaka obeng, obeng apa sera kak dinto jeng. Mbak iya tantona saya kewajiban nggak ruang. Oh, ketika dinto nah, kak dinto bede salam jeng, timin dek ratin. Mana bi ratin kak dinto mios, ajunan pak koncek kaluaran, cak epon jeng. Hah? Pak koncek kaluaran. Tak kira keluar pokok engkau jangan si anu no cokopi saja kebutuhan engkau. Oh, sekak dinto jeng. Iya. Mana bi ajunan pak koncek kaluaran, namun sopa aja bisa makan luar ajunan. Tahu nih makan luar di napa sera ajunan jeng. Iya masalah jira gampang. Orang yang gagak bar juga cek gendeng ngambang. Pasera kak dinto jeng. Nyaman apa kali pun suara mbak. Pak kalebur suara. Iya. Aduh, kak Disa kan apa ngagungi raji kak dinto jeng. Latina, pokoknya pada ndak engkau tekaknya segebai saya nomor 5 tak jadi masalah. Engki mana bi kak dinto ebu sahyani kasokan, mana bi tak kasokan jeng. Itu anak aweng kok serokona. Aduh, posang ongku mana bisa kak dinto ajunan jeng. Aduh, posang. Duh kak mas, kalipun suara panik kak po kalipun pancingan kak mas. Kau le buru mangken nang orang bini posang jeng. Mana panik kak emas. Engkau posang apa banjir ya? Bat ngiring pon. Panikaan pekalipun kalebun karang tengah. Panjenengan alakian apa jeng? Ja. Wah, mentak alakian di mak posang nah panjenengan jeng. Ika posang siang malam tak kuat rasanya ate. Kalebun pon. Jengrek mirah itu. Terus Alerek-lerek masih entara itu. tak ini seramak orang ring karang tengah panis reka pangukung lagi bulan.
Kau le mulai tahun yang sial tahun yang ngetek kau le. Apa mak ngitek? Sial. Cek kalah dengan sabar. Apa beun kak? Mau tina kak. Angin ngapule. Cek kalah sarombon jera kak. Maren apa remah? Ada cek kalah sarombon. Macam-macam beda doa nang ala ajarnya kak. Terus camak bismillah Allahumma shalli ala Muhammad. Nanti mesti ada tengungku pakane bun. Sekarang kau apa istana? Pakane bun suara. Betian nama bahasa aku kane pun karang tengah kane pun suara Ceng ya ampun panjenengan ambu cek posang kapak kalebun suara bodering tampuruan ceng terus bodering tampuruan deh panjenengan amun kira tamburuan ambu abengok punten maksud deh kan itu orang iri kan itu mana be panjenengan posang kapak kalebun bode Pak Apel upi kasa cacir Pak Care upi kasa iya Cina gili dapan kok ya saya enggak Pak kali pun suara emban arwah beda Samsul ayana abel titin mamana abel seka emak kenika polisinya Mas Samsul kewajiban pada ilabeng Samsul tentu nawak ben emak titin budana abe Mas Samsul tore kanto Mas Samsul ikor nyak mak kerja raja Samsul kerja raja pak titin terjukan pak tarik upek senatiara sesa tarik tandeng karang tengah tore Pak Care kali seret ngaceng Pak Care bukan mak tanda apa pak tarik upek terjukan pak senatiara juga ada banget Samsul Arya pak cari opek beda di dejemban benbuk cari senatiara Selauk pasera kalintang
terjukan arwah Bang Samsul Embat Antona laban baktitin budana Masake Athena oreng na panjenengan. Berema. Ki buru Mas Samsul sareng Mas Ope ampun alongku kanto. Bodering sake ate dek panjenengan. Ya kok men sake ate ambuang kok. Bah, punten maksud sake ate terong keejugen kok rajeng. Maksud Bengki tero panjenengan, tero apa nggih panjenengan kan ika. Terus menika dadi masake ate dumagun ruwaya mata engkok caepon saka dinto jeng. Ya. Menika Pak Apel Mansuri kasa. Pak Apel Mansuri. Cak epon debu nah mak gunrua mata engkok eka posang yo. Tak kira yang jere-jere petengen tadi ya. Ya mata kare petengenan ajeng. Cah. Menika. Isergi yang kok sambiro. Masa mata todus ka apel ben kacareken apa ceng. Coba ayah. Ki, ceneng puru awe adek den gaula mak gunrua ya mak ge perasaan Husnawati kangkok mata posang kangkok jangan nikah jeng. Ruwek pada Pak Apel Mansuri emban. Tantone wak banyu nyerak udah ringkanan tengah.
Beremam. Beng kimak nang kok onggo gore Pak Apel. Iya, ada kerja tenis todus lah orang bang. Dalam ongkena otabe pon dalam rabuna Pak Apel Mansuri ki purba daring awe ada den gula. Iya. Mak aga bisa sekedede kangkok iya can. Terus? Nika pada daring laki nan. Engkok ponom pomon polana. Kengkok lalake can. Benih kumpera Pak Apel saya pasrah can. Beremam. Cek saya Usnawati posang kangkok. Pokok cek minta bulan ben bintang engkok tandi kalembeng singa bre. Iya. Engkok todus kaya aris sebukaan wah koning wah. Nih ya. Pak Haji Bahri na, anguan ki buru jan. Engkok ponompo mata posang kangkok jan ini. Siapa? Pak Haji Bahri. Tak kenal kok. Bo, iki nikah pokoknya. Bos AGB, si Andi Ison GB kata. Beremam paksa aja kok tak kenal Bo, todus. paksa cek ning pon tribuna. Engkok ponompo mata posang kangkok iya jan. Mangkok sang kuning tak pasrah cek pon. Ya pasrah si beremam. Pon coba nak kene ka pon. Tak tahu dus kaya ya resnya depan aja ka saya. Arwah Pak Haji Bahri Emban. Iteku sak pasraan Pangeran DPR. Paksa jeng. Enjang kok tak maksa aring tak anda. Paksa bon. Tak tahu dus kawa. Buka nalabeng nggak santak kaping kilo. Salah kok nang kok ngocak udu kok tak jalomong. Wallahi tak kira budu tan. Ya. Kok tak tahu nyerewes. Keng mon tak budu pian cek minta dikit den kula ki jeng ki. Ki. Anika. Kamu bon ada budu Bahri kok nang ngocak. Wah nika. Ah, tore. Iya njak tak budu berarti. Wah. Nang kok GB budu lah. Nah, sanika. Iya njak tak budu datang Lembang. Papa percaya kakak. Si mulai jawab Pak Haji. Jeng. Cici Bahri boy lian. Apa? Alake boleh. Boleh. Pon. Enggak kan. Alake boleh. Terus? Mau orang suara laki malolo raka bentak. Alake boy. Alaki siapa raka? Kalebun Rasid. Duh. Pak Kalebun Rasib. Anu mulai gila tak dateng setiala dateng masa Kalebun Rasib jirabas tak istua ka buat namun. Bekna sangku nama tahu kak. Hah? Jadi aku berdaring eping kira balai. Pak Kalebun Rasib. Pola nangiding kapur Senawati posangka Haji Bahri. Belis aloncak lele bedina ya kak. Siapa masa? Oh iya. Nangtang makun perak 200 teka apa Pak Ratos kok maju lek pokok kok ikan posang lek can. Kalebun Rasib benereng bensarom benereng lapangan Cibahri. Pak Apel, Pak Carek, Pak Kalebun. Jak nasi buat boleh Pak Kalebun saya tak susah. Pak Kalebun apa? Ingat pelteng. Ingat teh. Nadui. Ingat pelteng tengah tanian kak. Alaki Kalebun nabu, alaki Kalebun Rasib dan boy. Ben lek osna anu tinajeng manabi panjenengan Kak Dinto alake utawa araka Pak Kalebun Rasib panjenengan pas aepar. Marena. Aepar Kalebun mama.
Hah? Oh, Lebun mama. anak butuh. Par panjenengan. Tapi beda bekel lagi an siap rasanya. Kiki nika. Coba dan alaki kali bun rasib coba katina. Ruwek beda pak kale pun nasib kale pun sayati. Tentu nawak dari cepuir pak kale pun Neng Osrawati ya keluarga ambian Mbak Kaleb. Panjenengan manabi epa kontoron kat labeng kasokan napa punten jeng? Ya mau tak turun. Oh tak turun lagi. Pola nabo dereng asalam. Apa? Cek sing ndek bisa nguni majire 500 ya pun. Mon ngoni ikeni lambe nguk tahu dina lah. Mon ngari raja. Oh, salah tak ceng? Kalah katoju gitu. Ya, kana katoju. Kalah katoju. Anten beda salam dari Sunoto Kaur. Iya. Sunoto. Putal kam saja. Sunoto Kaur. Mon bisa buru kade, mon bisa buru kade Kak, toh. Niko main Kak. raja toh. Kak Wardianto. Ah iya lek. Secaan Kak Sunoto. Cih, pola Pak Kalebun kok orang Kaur reken tak angkok iya pangkok. Aduh, hancur mon Sunoto saja. Ya teka angkok bangsa dumi engkok kana Kaur. Saya nggak tak kira bakal karena seapa semboyan angkok edi ngaki ya. Berempat jalan. Karang Tengah bisa merdeka dengan syarat gambar Pak Soekarno ada di kapeng jan. Cie. Talangkong dek Sunoto. Sunoto. Bentos gelu tau cek dilong ke kita kecil. Botin. Iya, pokoknya mas. Pokok Arya. hancur mon tiga toh. Saking diri anak sonar ya Kak. Toh. Oh iya. Empon toh. Marina Kaur ada kasih keuangan ada. Ah bodoh. Arya Kaur loh, Kaur. Lain kadus sih lain kadus. Pokoknya buat karabut siap. Pokoknya cabuk karjana Kalebun Suhara, Wardianto turun kade, Mas Jaka turun kade. Muntai cabuk Kalebun Suhara tade. Musik lain. Ya musik lain cek Arya Kak. Ancor. Engkau tak kira tahu cek Kak. Boh, iya cek. Amplop beraja Kalebun Suhara. Iya kabuk nak kangkok kita ketemu wallahu a'lam 1,5. Iya kabuk nak kangkok wallahu a'lam kangkok kian Kak. Kiring kacung. Sekarang kau pangistona Sunoto bunga nama tidak pada sejak pasrana. Bunga nama
Tina cuma tanda sadar deh mah. Tak tahu posangka siapa jirang kok kak. Tahu Junaidi buat noro anak iya ya, ayah anak kur ya, calon kan dia. Lah tak tahu kok musim nyaman. Noro Ersan aja main raja rajun. Tak tahu mau Junaidi. Lala mau ayah anak kur ya warak noro. Betul lewat kur aja ya. Tak kira ngabi kaji bahri je. Bo, atau rok cibah ribu nabos lagi bejer lah. Lah. Tapi pada siang kogian nah ada rasa. Siapa? Pasera, Apa Cing. sera cing? Coba ya. Ki. Pola. Pasera cing. Coba pancing dengan Karena cing. dia ada raja kia itu pun selain dia lah. Coba empian tibi kau lerin tahun yang benalek lain lah. Coba empian nguti. Mun empian nyoba engki kanto tajam berarti dan posanga. Erwa betadungan cirasit emban. Edimma. Tak kira bodoh. Tahu Pak Wasra ya. Banyak Tak. orang todus mulai naro. Tak kira. Siapa nak kak? Kirasit. Cirasit. Tak kira. Lasuni taruhan apa tak kira? Banyak muncak ngak jadi Wasra. Tak kira. Lasuni bengal taruhan tak kira. Iya bito musuh kali bun rasib. Bito musuh iya ada Cibahri. Kalau bun iya ada apel UP. Orang ni cak tongkeng ngak jadi area le banyak orang buat nambah. Aduh, Iya. ceng, mon geleduk ka ada tak kira ojen tan ceng. Mau nucin nak ada buru gelutu. Coba. Tanto nawa aja ini jirasi. Fadil buru dateng, sing Fadil tak dateng, talemut bakun terus. Jadi apa kun loro sadak budi pada Fadil buru dateng, sing Pangeran tak roniro. Siapa kak ngurut jadi aja. Siapa kak? Fadil. Fadil ya. Pangeran tak roniro, sing tak dateng boy, paek tak kira ungketan ben. Langsungnya positif lah gula tak kira ungketan. Buat aja ngajar ya. Cirasit saya buru kan. Iya. Si mana nak kerukun kan ya? Iya. Cia ini, si kamu. Enggak Cina lah nyetong. Enggak lah. Tak nak gula meram petun cia ini. Kak. Iya lek. Bedu tak tahu dosa sing karja nang ke Ida Kendil 15 juta kak. Masa tak tahu dosa boleh Masa kak? cia ini pas tak akan tanya ngopo dah. Gula todus ci. Cia Gula ini. todus. Bukan cira mau tak panyo ngopo na todus. Bok na ekarang tengah sendi rukun karya. Cia ekarang tenggara sendi rukun karya bok na hati ya. Cirasit. Enggak siapa Cia ini kak? Aja ini. Hah? Benar tak antara dah buka ci. Ancor, tak ancor. Aduh, silap dua si Pak Kalibun Rasik. Bukan Kalibun Mama Muda tak langkong. Ben Kalibun Holi. Pak Kalibun seporing cempuir. Marenil pondok kagaula Pak Kalibun Rasik. Bila nak cing? Bukan Kalibun Mama ngucak suruh minta ke Pak.
bocah anak Rian, Bang. Hah? Tak langkung dah Pak Kalibun Rasib bekil labu Kalibun Mama thank you. Minta tolong Bu Kalibun Mama nih kaki persibukan. Karena nilpun de Aceh Husnawati, anika apa bekil kapan jenengan Pak Kalibun. Tak langkung dah Pak Kalibun Rasib. Anak apa mak tahu tore? Cek mato dusun Bu Kalibun ngode. Terus ceng. Posang. Sajalah kau ngapang istana, bukalipun mama muda. Engkau cia ini bodoh di mayo. Kunci rasid lawan deng bodoh. Bukan cia ini kau bodoh di mana? Bukan norok bukan cia. Ika posang mulai lambat tika mulai lambat bukale bunsa yani bukale bunsa unggaleng seeka posang mulai lambat sengaja rosak ben orek lain seeka posang mulai lambat Saiful Bahri sengaja rosak bosan tika ben orang lain pada santikale pada sanggaleng Saiful Bahri Aniko siapa Niko? Aniko Busa Santika Mas Saiful Bahri Niko Santika ban sanggaleng
Wa kuadena putrika Risma Pak Mastun Bapak Ion Bapak Lisa. Iya, si Mariana ke dukun karya dia kan, pengkir lorong. Sengak jak rasak Pak Jarek upek ban orang lain kadung ni serwar dianto cek tina kadung ni serwar dianto cek tina Pak kalebun rasi rasak banareng lancirasin kadung iman bulaje tina aja ini apel mansuri bu apel raude wa kuade putrika Rismala Sutengah badada dua semar misem laben menara kadung iman bula catina bula todus kacacana ureng kadung enger ngandi tiga cibah pada malam hari semalam kemis benrukun karya. Selamat jalan untuk Mas Tola dengan Ibu Haja Nur yang dari Sukarami. Terima kasih. santikala padep kabara anaja saunggale ana pemata adep ka temur adep ka temur Pak Kalebun suara Mas Samsul menejati Kang Andi Abu le dusengak pangker umur
carek upek tak nyari lain andi antika tampai peker sekerang tampai peker sekerang Anika mbada ilah bang pon ngambek tamu Samsul ayana abel mbada ilah bang kesetok neser ongku Osnawati le neser ongku marga engak mule janji sesepan bakal bulu suara marga engak janji sesepan bakal bulu sehari
sonde eko tak papana amel mamana amel serona lek ngocak rasa karena pur mula tak bir-mipir bak karena sukara mila apolong ada samangken kau na norok kau besar